Mama, Ruamahwa. Conferia com bora meu Siki. Mama, na mali ya pango nani ya? Acha, ipo mama wewe hano. Ngoja, ubloke mtu nayo kwa kiko chini. Sasa lendo. Niko pale. Yes, haturero ni Inzozi TV wano urakora subscribe ukoreshe ya ukora like maze utanga igitekerezo cyawe. Ahangaha tugarutse muri video dushaka kubageza amakuru yihutirwa, amakuru ugomba gukandaho kugira ubashe kuyakurikira yose uko yakabaye. Ahangaha ndashaka kukubwira ko muri Kongo byacitse biradogera, noneho M23 iri mu mazi abiri. M23 iri mu mazi abira ku buryo nidacunga neza irisanga handi hantu. M23 igomba gukora ibishoboka byose kugira ihindura ibintu ku mirongo y'urugamba. Igomba gukora ibishoboka. Akagambane ka Tshisekedi hamwe na Perezida Lorenzo wa Angola kuri M23 kamaze kuvumburwa. Bakavumbuye akagambane ka Perezida Tshisekedi ndetse na Senko ndetse na ICC byamaze kuvumburwa. Tuzaza gusobanura ICC ni iki muri aya makuru yacu. Imigambi ya Tanzania mu matora mu matora ya Uganda yavumbuwe. Imigambi hano turakubwira imigambi yose uko imeze kimwe. Imigambi yavumbuwe. Weka icara tera gatera mubwira imigambi. Imigambi ya Leta Zunze Ubumwe nayo yavumbuwe. Yifashishije Starlink muri Uganda nayo yavumbuwe. Ese mvuga iki? Reka mubwire uri kumwe na Nzozi.com, inshuti y'abana Jesus is Lord. Mukanya Senko muri Angola, Senko na ICC muri Angola byamaze kugambanira M23. Senko na ICC muri Angola byamaze kugambanira M23. ICC rero, ICC ndetse na Senko ni inama y'abepiskopi y'abihaye Imana. Ni inama y'abepiskopi Katolike ndetse n'inama y'abepiskopi Protestant. Izo iyo zikora inama imwe y'abepiskopi mu gihugu cya Kongo. Abo ngabo Tshisekedi yarabifashishije abanyuramo, noneho ariko ahereye ku bita Lorenzo ni umutwe Tshisekedi afite ni turufu n'umurongo wa politike Tshisekedi yamaze kuvumbura ushobora kumufasha mu by'urugamba. None aragenda abwira Lorenzo aramubwira ati wamfashije muri iyi diya, maze Lorenzo nawe aragenda tera twabuye hano turasesengura twihanganire. Aragenda noneho Lorenzo yemera kubimufashamo. Lorenzo ariko bivuga ko yaba yaramwimye ingabo kuko Tshisekedi yagiye asaba ingabo, ahubwo Lorenzo aramubwira ati dore vugo diri nagufasha. Noneho ikintu Perezida Tshisekedi agambiriye, Perezida Tshisekedi avuga ko agomba kugira gute, agomba gukora ibiganiro bihuriyeho n'abakongomani bose, haba leta ya Kongo, abitwaje intwaro M23 n'indi mitwe iri muri Kongo yitwaje intwaro, abanyapolitiki batavuga rumwe na leta, abihaye Imana, imiryango itegamiye kuri leta, iyo yose idaharanira inyungu, iyo yose n'amashyaka bikaza bikicara ku meza bikaganira ku ejo hazaza ha Kongo. Uko niko ikarita ishushanyije rero. Lorenzo ati ibyo ndabigufasha, ndeka mvugane na Kabila yamagawe i Rwanda. Lorenzo amubwira uwo mushinga w'ibiganiro. Kabila arabyumviriza, kuva avuyeyo nta na kimwe tumva yatangaje, yaracecetse, yarumye gihwa.
noneho Lorenzo akurikizaho M23 igezeyo bayiha umushinga wose w'ibiganiro, irangije irabaza ngo ibyo biganiro bigamije iki, ibyo biganiro ni iby'iki, niko M23 yabajije. Noneho ngo bazabanze badusobanurire impamvu y'ibyo biganiro. Mu bigaragara mu yandi magambo M23 ibiganiro yarabyanze. Ku nshuro ya kane uribuka ko iya mbere ariyo ko Tshisekedi, ya kabiri Kabila, iya gatatu M23, iya kane hagiyeyo Senko ndetse na ICC nakubwiye ngo ni inama y'abepiskopi, kimwe na ICC ni inama z'abepiskopi hariya abakapolo ndetse n'abakatolika. Bazi ko bafite uruhare rwinshi muri politike hariya muri Kongo, niho bagena ibintu aho bijya n'aho bibogamira, uko bipfa n'uko bikira niho bigena. Nabo twarabamenye. So hanyuma rero yagize arababaza ati, yagize ngo arabashyikiriza umushinga Lorenzo yagize ngo arabashyikiriza umushinga w'ibiganiro uko uhagaze. Baravuga ati ubu turawushyigikiye, ati yes turawushyigikiye. Kandi M23 isa nkaho yawanze, kandi ICC na Senko byari byaragiye ku ruhande rwa M23. Aka kanya bigaragara ko bashobora kuba baramaze kugambanira M23. Nibyo nakubwiye ngo M23 mu mazi abiri. Nawe uza kubirebera mu ndorerwamo ndende urasanga M23 iri hehe mu mazi abiri. Naye twivugira hamwe ku Nzozi TV hano, urakora subscribe, ukora share, ukora like, maze utanga itekerezo cyawe. Ikindi tugarukaho rero hano muri Kongo, twamaze kumenya ko ingabo nyinshi harimo South Africa, harimo Tanzania, Abarundi, Angola, Burkina Faso, harimo Mozambique, ubwo rero Zambia, harimo Zambia Prito. Izo ni ingabo zose zigiye guhurira n'Abarundi, zigiye guhurira hano hirya muri Kongo. Tukavuga tugise ibyo ni ibiki nabyo bigiye kubera aha hakurya. Noneho niho tugaruka twebwe tukubwira ngo muribuka n'ingabo z'abatanzania amakamyo 9,000 by'abasirikare, amakamyo ya Tanzania yashombye yambukana hariya muri Kongo, bivuga ko bagiye kwitegura intambara nta kindi. Muribuka ibyabereye hano hirya mu Burundi mu minsi nk'ibiri ishize, banyujije ingabo zindi muri Tanganyika kuko niho zari zifite inzira, kuko hari ababwira amazi ko ntibabona aho baca kuko M23 yarahakabye. Noneho baca mu nyanja ya Tanganyika. Abo nabo bagiye kujoyininga abandi basirikare baba Batanzania, baba abo ngabo b'Abarundi bari basanzweyo, nabo Abarundi biyongereyo, Zambia, South Africa n'abari twumvishije ntuze yamaze gutanga Traore yamaze gutanga ingabo yazihaye Tshisekedi. Ibyo byose rero ubona ko ari agatobo kagiye kubera hariya hakurya, ariho tuvuga ngo intambara y'amaraso y'akarere bavuga ntaho yabigiye guturuka. Twebwe tubona bishobora kubibyara kubera ko turi analysis, twebwe turanaliza, tureba iyo biri kujya niyo bishya bishyira, tukavuga ati hano hashobora kuba hari ikibazo. Hamwe rero n'ibyo bintu birababaje. Nkubwira ngo harimo n'akagambane, kuko Museveni yamaze kumenya ko intambara aba bantu bari kwikosanya badakurikiye intambara ya Kongo cyane, ahubwo biteguye kurasa Museveni. Niko bari kuvuga, niko biri kuhwihwiswa ko bashobora kuba bitegura kurasa Museveni. Ubwo rero n'amakuru yo ku mihanda, ariko ni ngombwa nayo ngo tuyakubwire. Museveni rero nawe yahise abimenya, ubutasi bwe bwarabimweretse, ahita ahamagara Abatanzania ati mwaretse tukaganira, mwaretse amatora akaba, ibi bintu bikarangira, none tukabiganira dutuje, dufite twashyize ubwenge ku gihe. Igisubizo bamuhaye bambwira ati igihe twasabye ko tuganira nawe watwihenuriyeho, aka kanya rero nta biganiro dukeneye, vita ni kuvute.
ubwo rero ahangaha haraza guca uwambaye. Nakubwira hano ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe ukoreshe yo like maze utange ibitekerezo cyawe. Ubwo si icyo gusa, nakubwiye ngo akagambane karakomeje kuri Museveni yamaze gutahura ko hari ingabo z'Abatanzania cyangwa se intasi z'Abatanzania zamaje kwinjira muri Kampala, zitegura gusabota amatora, zitegura kuzambya ibintu. Ariko si ibyo gusa, i Kampala hamaze kugera aba special force b'ingabo z'Ubwongereza baje gusiriveya umutekano hariya muri Kampala, bagamije kuko ibintu bigenda neza, bagamije gukumira icyakitokeza cyose cy'imvururu cyangwa se intambara hariya muri Uganda muri bihe by'amatora. Ariko abahanga baravuga ngo si ibyo gusa, si icyo cyabazanye gusa, ikindi ni ukuvuga ngo baramutse cyabazanye ngo ni ugushyiraho gukora icyo bita coup d'etat ya maonesho. Coup d'etat mu gihe babonye abaturage bazambije ibintu, Bobi Wine yabizambije, noneho bagahita bagira bate, bakora coup d'etat ya maonesho, bagahita bashyiraho umuhungu wa Museveni ariwe General Muhoozi, akaba ariwe uyobora igihugu. Icyo rero ayo n'amakuru yose ni full package ubundi tuba twakuzaniye, apana kugenda tuvuga utuntu, tukuzanira package y'amakuru. Hano ku Nzozi TV1 tukuzanira package y'amakuru. Ubwo rero ngo bagashyiraho Muhoozi. Ikindi akagambane k'Abanyamerika, nakubwiye ngo ndakuzanira akagambane, icyo bita package full. Nakubwiye ngo akagambane k'Abanyamerika guhirika Museveni, gutembagaza ubutegetsi bwa Museveni bakoresheje internet ya Starlink. Ibyo leta ya Museveni yaje kumenya, leta ya Uganda yaje kubitahura mu matariki za 19 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2025, z'ukwa 12 mu mwaka wa 2025. Aravuga ati 2025, aravuga ati kumbe bahita bahagarika Rwanda Revenue ishyiraho itegeko, isohora itangazo rivuga ko ni Rwanda Revenue, icyo bita Uganda Revenue ishyiraho itangazo rivuga ngo nta gikoresho, nta muntu n'umwe wemerewe kwinjiza ibikoresho bya internet byo mu bwoko bwa Starlink, nta muntu n'umwe wemerewe kubyinjira muri iki gihugu. Bari babibonye kare ko bizakoreshwa mu gutembagaza ubutegetsi bwa Museveni, bahita ako kanya automatically bahise bihagarika. Noneho igihamya cy'ibyo, Museveni aka kanya muri Uganda nta internet ihari, kugira ubona amashusho ntibyoroshye muri Uganda, nta naho wapfa kuyakura. Kubera iki? Kubera internet bamaze kuyikora, keretse bari kwifashisha VPN, niba bari gutirisha bakaba babona amashusho amwe n'amwe, ariko nabwo urumva ni mu mbaraga zidasanzwe. Bakoresha ama VPN abiri, iyo bita VPN Pro, ndaza kubigushakira mikubwire cyangwa se unyandike muri comments niba ushaka izo VPN bari gukoresha kugira babashe kubona network cyangwa se babashe kwiconnecta ku zindi nk'abantu batari muri icyo gihugu. Iyo ukoresha VPN igufasha ku accessing internet nk'umuntu utari hano muri icyo gihugu. Umva ukuntu bigenda. N'ikoranabuhanga rero niryo rizatwica, ni naryo rizatumara. Aha ni ku Nzozi TV1, nakubwiye ngo tube subscribe ukoresha maze ikiganiro cyacu kigere kure, ushyire udutima twinshi maze YouTube ibone ko wakunze, nawe mu bambere baharaniye ko iyi televiziyo igera kure hose hashoboka ku isi. Komeza rero gukora subscribe ukoresha like maze dukomeze muri Kongo. Muri Kongo rero ikirunga cya Nyamuragira ngo kiritegura kuruka. Ubwo rero babonye ubwokotsi ruzamutse hejuru, baravuga ati Abanyagoma turapfuye. Aha rero ku ruhande rwa M23 byaba ari akaga, kiruka kirutse muri ibi bihe by'intambara, muri ibi bihe bitaboroheye, byaba bibaye umwaka kuri bo. Niyo mpamvu rero bari gusenga Imana bati utobarire nturuke. Ariko iki kirunga cyerekanye ibimenyetso by'imyotsi ndetse na barafu cyangwa se urubura rugaragara iyo ikirunga kigiye kuruka. Ubwo rero abashakashatsi cyangwa se abahanga mo barajya kugisura ngo barebe niba gishobora guteza ibibazo cyangwa guteza akaga hariya muri
muri Igoma hariya muri Kongo ko gishobora guteza akaga. Ariko tukiraho amazi menshi yatwaye abanyekongo benshi bapfuye bashize, amazi yaje avanze n'ibyondo atwara imiryango myinshi, barabarura amazu 25, ngo ni imiryango 25. Noneho abatokombereye muri iyo nzu byaje abavuga ko byaje ari nijoro bagendeyemo, na n'uyu munsi bakavuga nta muntu n'isaha nta muntu umwe barakabona. Musengera abakongomani kandi mubasengere kuko bararushye, baruhijwe n'intambara za buri munsi, baruhijwe n'ibiza nk'ibyo, baruhijwe n'ibirunga, baruhijwe n'ubutunzi bwabo. Abanyekongomani mujye mubasengera n'ukuri kw'Imana. Ahangaha twe nk'Inzozi TV wano turabasengera kandi turanababereye. Ikindi rero muri twibagiwe turababwira kuntu Bobi Wine Kyagulanyi yarusimbutse umunsi musibejo, yararusimbutse, ariko abarwanashyaka cyangwa se abamugaragiye bose barabashimuse, barabakondana. Ubwo rero Kyagulanyi ari mu kaga, ariko Museveni afite ubwoba bw'uko ashobora kuva ku butegetsi. Aha rero ndababwira ndabingingira mu mutubabarire mujye mukora subscribe abatarayikora, namwe mwayikoze mujye mukurikirana ibiganiro byacu mubyumve neza mubirangize. Noneho nawe kandi ushyireho like, ukore share, nurangiza unagire icyo bitubwiraho, rega utugire n'inama, sibyo? Bizaba bibaye byiza kandi uzaba dukoreye umuti. Ciao.